te whasilatu ua to am tiri nei tau manga fono ao whai tula fono. Ua to te riu mai tatu malolonga i natu ua sao i alo le tau tenga ma le tari ngā sua pa i o le pare mene. Ma ua pois whasi ngā malosi e wha o tatu ngā ruenga. E whatati ese tatu tau manga mo le malolonga le tae ao. O sao noa suis fono mo ngangai po maunga numero lua. O ta pala o fionga le sui malu tu le mai wha olo sao noa. Fionga e sa vanoa wha mole. Fia ula veai se me fia wha mamlama pe fia wha sao fo ta upusa a fia e la ula unga. Ia o e fite na inga i sao noanga sui. Sui ma malu le sao noa. O fionga le lava. Ia si sao noa po le. O le sao noanga le wha pea mai. I le maketu sa vai ma salafai. Ua fitu valu talo i le tau talo. O le matua maurunga. Peita, wha maunga a le Samoa Bureau of Statistics. Le latest masina leo a perila. O lo wha mauinai, le pa maua lalo o le talo i maketi. I masina o mati ma pelila. Pa lava i le lua se furumaraiva pasene. A lensa o polemea la o le oso maulunga le wai nei talo ia o mau e makiki sa le longa. Po nei masino yun. O a lensa o ile ripoti leo a pelila. Matua pa mau laloa. Lua suriva pasene. O pa ai talo i makiki. Ia marfala o lava. Lele, o le telo le manino sa ranga sui. Ia la na ia vai sa vai, il market sa vai e le ta fa e le tunu atoa. O le lipoti le tanga luenga ia o le lipoti mo le tunu atoa, ia ele lele. Tu la melo fenga su malu, fa manino lo sa no. Ia, fa fkai no fionga fonga fkalai mo mako wa vangoa. Mangaku ia ele yo os fam kalanga fa wa winga le. Se sao ngei kumalo a vele leo e. Fai mafafonga al maoka mo molia koile nganga al fafikai e la wafionga le fonga fkala e kusai fo i mal ma au mal mi mursia ya o le wakari le sua le fionga ka mai kai pal mia ya ke nganga kai kai o le kuangai ya wa ai fo maoka wa ma onga me le molia koile nganga al fafikai o ku alalo le ngai ku malo le fionga minska kupe ko fa popo fo se kupe pa ke le official form ia a warkari ngor sual mau kamaru fa lo ia o mai le saunganga le fionga le fai pule ia ele fa kau makakao fo sa mako kala a le nganga ia mal fa maong ia mafuai o fa se leo a fua ia a pelila pe o e saunga ia o mamao ke le ku o yungi ngei me e alango ufa ia kuale fa maunginga ngi lango ma kole mo keo sa va i va so uma o le mele ye ma keki e fua kalo i le duas fukala e fua fo i kalo i le kodus fukala o le adwa kole a wala i le ku fa sale le anga e kau kua i fangoli o le fa inga nga o kalo kodus fukala ongo fiku wa pe ala kiki fo i la lomo ka fa ia malo fa alo lo fionga le fonga fukala unga o mai lea o le se vai o ngei kumalo i le minska o le sio manga. Unga fonftalai. Ia, ma le lo fenga su malu se tu le mai le minsta fatoanga. Se me lava i fa malama titi. Anga o le lava na to sa no le tulango lo e ta to talo le temini. E se mamao talo le market. Talo la fa ta fala. Ona e lau whatau talo le o atu le market. E leo ni whai maumanga. Ai peini wholesaler vo ia. E no atu le whatau mai talo i tua. E mai tu e vai i le makeki. E masalo ai se au wholesaler le whatau i talo le. Isi o sui o le mota. Ia, tu la mero fenga sui malu whakor sa no. Ia, whaftai mo matua vano. O atu leo le se vai le minska o si manga nga kua kumua mua so ma ko vai e ala i la unga kadwai
So mako piko ngu leo farkanga lo maka vai a fai nga siasi la wo fionga minska nga ngu ye lo ikumalo o lungo sam a faki de nga faki ar nga pa ur vai ka ele pa ur le wala kele o ka kalo le lo fionga nga o singa kari ngalu al vai nga le e pui e foi nga ka soi fo lo ya il vai nga le o mako ku ala lo le se silsilange lo fionga le minska lu o mako ka sanga o kua kongo an makongo, o lo iei ele o malo. O le kakalo ane suisfong, a fai wale koe wha ngai ngal malo. Nga iei karsanga ngai a inga mali, a le makongo, i ku malo fo. Pe a kusai ma se fuafuanga la o fionga. E fai singa mama o yuko le kulangi le ukalango a kuai. Kongo e kua kelengi se o la kausila fia. Ya, o nga o maile le mingiskao leo. Mingiska o leo. Lau fionga mingiska. Ia ngā o se kua lalo fo ia kua kui lau fionga. O ngai maika winga. O sa la fai. O le o ngā ko kongu o sa lolonga o ngā kongu le o sa la fai. Kele foi fala lave ko kupu. E alai mua fale o ainga o mauka e o ka vale foi mui kua ua fuefu. Ai o lo o iai le ofisa o le makanga duenga o leo i whangamano. A whaau la wafionga. Ia e mōsi ngai si ka vale kua inga. A wale i kua kange la kalaka kure i kua sau. O ngā, o sa mako kua lalo le i la wafionga. Mako mangaku lea la wafionga di whonga whakalai. Ia, wa mahe a ia se kalani ngei kumalo. Mo lea koe ngā ngā whawhakai la wafionga e kusai fo i male. Whaavango fo i o le kaimi. Ia, a wani ku malo mo songa saur kalor kupe. Ia, manguia le usunga fonga Samoa manguia fo i whaafonga ka kua ngu. Halo, tau noe lau whiongo sui maru o ngangai pamongo numero 2. Ia, whaafutai mo lo saur tātou talo tupe. Ia, mese pio nisi o mana ongo le tu malo. Ia, malo lava le sau noa. Ia, lau no stasi sui fi sau noa. Ia, ale ai o la atu le. Ia, tu lai mai sui vai singano numero tasi le umumo mai. Whaftailo fionga i le whongwhetalai mo le wanoa. Manatu o le aua utu o malie le mātango fie. Ma ua inu malie fo i le fale selau le alofa o le atua tau muli. Ia, pei fwe ona e whata mamua i le tai au. Ia, momoli le pāle mene i lumo le whatawhai taulanga. Ia, manatu o lea o tātou whono usu. Ia, ma le atua o le langi, ma le lalolangi. Ai, lawa fionga le whonga whetalai. Ia, ua manatu o se lao le leifo i le nei e. Fia fai fo i se sao, nei fo i usu ngā whono. Ia, a wā fo i le tala wha te tau au tu o le tupe. Ia, ua whapea o na ta oto i lumo le lau a whono. Ia, i le nei tai au. Wha lofa lo ia i lau a fionga le whongwhitalai. Ta lofa fo i lau a fionga i le tamaitai pāle mia. Ia, manantua o le toa mua o le toa muli. O le tau ama e matua iai le tu. Ia, a wale pāle mene ma Samoa. Ta lofa i le saufa inga le kāpeneta. Fionga i Minsta. Minsta lango. Ia, ta lofa fo i lau fionga le teita i o le itua ngai. Mai se fo i o le itua lo o ngai le tātou pāle mene. Ta lofa i sunga i paululunga mta ngā ruenga. Wha pitonga tu maoti. Ia, Samoa ua poto. Lau sunga i whai lau tusi ia mai se foi o le o fisol fono. Le mwhai voi o na ngalo le tapo inga le a mamalu o le tātou malo. Lau fionga tui ma le li whano. Ma le toa sua lau vi le lua. Ma lau maasiof. Ia au le so o tau wau foi. Lau fionga le sui o le fono. Sui tofia lau fionga le suafa. Lau fionga ona po le mameropati mo lia ma le fatua. Ia, le ngalo foi tapo inga mamalu o tama inga.
na o fionga le tui atua tupua tam CCF malau masiofo ia ai mai se foi o le susunga pau i le mali atoa ia malau masiofo ia al paia foi a inga tamama tu mua mpule ai tu au malataua ia a inga le tai ma le va o fonte ia al tapo inga lo fionga ile famsinusili ia ma le officer famsinonga ia le foi na ngalo le tapo inga se o tatou la foi tu o le tatou fainga malo tapo inga le falang fulu ma le manua tele wa le suasua ma le vai fanua fo mai tulangi ia sa ole masale amua ma le launiu na sa lua le la au na matasi ma fa tu el motu ia me se foi to o le faleula ata lo fa foi le fiol kovana ma le kovana lutena ia lo fionga al presidente mo ta mawulunga al fongftalai al mota sui ia ma le tafa tolu al fainga malo tuila mnoa ia ile mfai foi on fa ngaloina fa ulunga o tanto e kalesia o e lo so ta ai Samoa ma le tua fo o le tua e lo manuia ai Samoa ma na ngaluenga fa no nga manu ia au no le tala le leo tala fa uto i tu e fio Samoa ia wa Samoa ma lo na manuia ia ile mfai ona ngalo le tapo inga ia tai o ia tua so tu malo pa ia maulunga tu malo vai singano no maltasi tia matai tu au ia mai se foi o fale fae fale tangaloa ia ata lo fatu na tu mo se lao e fai foi mo moli sa o to fa se fa to tang e fai sa o tatu sao ia wale tala fa ta o tupe pe ona lumo le lau fono ta poi mai a inga foi mai se foi ta poi inga show tina ta poi mai sala fai ya man tu foi na yo a inga tu e fia ta poi inga vai singano ya tu nu e mamao mo moli le nganga fa aftai nei foi usunga fono ya la usunga le o fionga min sta ya ile va ya le nei foi usunga fono o le manino ia malama tulanga foi e pe ona pa ua ile tanoa ma le saunoanga ile ofionga le minista ia ile tulanga ile tala o le tupe pe ona o tanto lau li wai ia ile nei foi ma ia sol tamau ainga ile va ia le nei usunga fono ia matango fie tele o lo maua mautu pe a fua ile tanoa pa ua lo tonu le lipoti ese le matango fie e mafua na anga ifa pes fa mtalanga ona ia tali tonunga i tulanga foi ole implementing o kako fiscal strategies lo fata oto i tonu o tala ole tupe le wata mai le fata usanga o lo le lei o kako implementing kako vaenga nei mai ai tau sanga o mai le matou foi tilo le ala vai ya to le anga ia ilunga le anga inga ole tulanga foi o le paketi e pe ona ia lo fionga le fong fetalai a fuala ile tala o le tupele ta oto i lua fa lua lima o le mai tau le ile fa mafa ile tala fa tau le tupe le tulanga le o le sustainable development fa mautu wina o le soifua maloloina o le tulanga ia o onga ia mati na te tele le infrastructure e pe o pillars ia taua ia mamatanga luenga taua ia pio mafa vai ia mama tuli manu yo so se atu nu le lalolang e ave ia ila na fa mua le foi la ya tangia i to tonu le tala fa ta tau le tupe ia e pe ona fo se mo ia ila nga fa aftai mai ta wina ele nei usunga fono na tu fo ele ma fai ona alo ile ato le la au le tele o fa fita uli tulanga ile fainga ta ma le fita sa fe ngai foi ma le atunu ia mai se foi o le lalolangi a faina ele tulanga ile tau le soifuanga ele ngata isa monei ia le lalolangi atoa a faina ele fa tau inga le trade o loa ma tunu te tele o le lalolangi fa mai o mat for covid te lele a faina o so se atunu ele na o Samoa o taua o fe vai inga a le mai taua le nei usunga fono
O le mawa e o le polo whaasoa lima le lei. Whaatautonga mainga o kako fiscal strategies o lo whaapea ona whaataoto mai ai le tala o le tupe. Mo moli ale nganga whaafitai. Whaafitai tele mo le tāpena pena whaafitai fo le fionga i le ofisili o pulenga. Ia le ngata ilea. O matanga luenga uma. Wa o la tau uma. O lo tofu sao uma le tāpenanga. O le nei whamoe moe. E tā ua tele le tūlanga lea i le vaengalo na lua. Le whaalau tele ina o le ta mau a inga ma le ngawhatau li maina. Leo i to tonu le poti fo i le minister. Ia tūlanga leo le diversification fo i leo revenue streams au mai e tonu o le tātou ta leo le tupe. Le tūlanga leo le culture and tourism hub. Fia tele iai lo ulangona ma le nei o sunga fono. E mafua ona o pe ave iai se lango ma se tūlanga fo i o le whataua. I le mata iai tutonu. O lewa a ngai ia lau fionga. E tāpena nisi New Avenues. E whaatino mai tonu pela o le tonu i olo iai ma le tūlanga lea i le Masa National Park Trails and Lookout. Le la whaatino i tono bai singan. E iei si vaenga o lo i Palauli. Ia o le vaenga le Masa National Parks. O le ala leo le whaataua le nei usunga fono. Ngai iai lo mātou tali tonu. Ngai tā ua lo mātou i tūmalo o tua maota. Tua laua o le nei tūmalo. Le whaatino ai le whaamoe le nei. E mau ai ngā luenga a le i tūmalo. Ia le ngata i lea o le ngalu o le awala le a ngā i uta i masa. Ua leo toi sa o se ta vale. Le awala le sa whao ngā atu le tātou malo. Mea fo lo iai ele fo ia sa ilalo le stek. Ia, e peo ele fo ia le sa whaamatu mai ai le se furu eka. O le lisia le nei tūmalo. Ia, e peo ina le iai le ngang. O ina fo isa whao ngā atu ele nei tūmalo e mwhai ai ona access i lato whatoanga. Ai e ilo tali tonu ngā atu e whaatino le awala lea mato e whaalelei. Ia o se fesoa soani te fo i lea. Mo le nei i tūmalo e moli aile nganga whaafitai. Whionga fo i minsta o fito i tonu. Ia i lea fo i poloketi. Ia, malo whaafitai. O le fo ua sao le mea a ngai ai. Ia, ai paua le talo. Ia, e tā ua tele le tātou ngā lulu e whaatasi. O lo iai fo i le tūlanga o tau toi le fono whaavai. Ia mana ia fo i atu le tau au o le fono whaavai o le nei tūmalo. E ngā lulu e ai, whaatasi mamata ngā luenga. Ia e whaatino le vaenga le o le tūlanga fo i o le poloketi le i masa. E mo moli fo i le nganga whaafitai, i laua fionga i le minsta. E mata atu ma le vaenga i tūlanga fo i le o le developing o kako sectors ia e kai pe o le sectors le o technology. E tā ua tele i lo ufo i usunga fono. E tā ua i sea, e tā ua i whanau aonga. Ia e maise fo i o business. Ia e maise fo i o le location o le nei tūmalo. O le tūmalo ma mao le o salafai. E tō whawha uma i la tōu na o le wa amoe. Ia alai malanga ia maisingana tasi. Ia, e pe o le langona na a o la ina le le tūlanga le technology. Ia matu nofo mea mātou sa la fai. Omi mai a mākou computer. Ia salo mai a mātou telefon. Tūlou le maota. Ia, i lunga o le tātou tūlanga o le technology. Ia, le nāfu i masela ino. We are living in a digital world. E le mawhai o na tātou to o ese ai male nei lalo langi o tātou iai. O tau ona tātou o adapt tonu o suinga wau mai. Wa pau ai o me lua ele mawhai ona sui. Ele mawhai ona tātou alo ese mai suinga o le lalo langi. Ia malona taimi e whaatino ai. Only two things. The change and the time. Ele mawhai ona tātou sui. Ele mawhai ona whaatali le tai, le tamaloa. O tamaloa e alu e whaatalitali le taimi e pe ai le tai. E momoli ai le nganga whaafitai. I nai vaenga ia. Ia, e pei ona ia ile whato whala inga i tūlanga. Ia o le si vaenga lea le au mai ai tonu i
O le si sector le o le renewable energy. Ta ua I o le o nei sector si e taipei la renewable energy. Le mātou foi tu malo. Sa lo e le nā malaina le tūlanga o le te tele foi o le munga la le la foi pito le o lo whapea o na no foi le nei tu malo. O le vayason tenei. Ia, o tilo atu ilunga na tasio polo keti le miliona le mātou tu malo se mātou nu ule ia sau. Komitia tina. Sa latu talo sanga ina I mo me o mōli fo I alu le la. O whatu tūla ilunga o le waita ele me salo e sila fia uma le pa ia o le tātou pa le mene. Waita ele ia sau. Ia o inale na mafua mai ai le tala le ia sina. Sina le whananu. O ina tonua na nofo ai le ia sina malona tina tina. Ia o maliu la le lo matua. La ne lo sina nofo I tono le vai. O lo nofo ai la malana tanoa. Malona moenga I tono le vai. Na la le na amanta mai ai. Ia na faufautane le tamaituna. Ia te le tu u le ipu. Te le tu u tono le tanoa. Le ofi tono le tanoa. Tu u tono o le pao pao. Ia o le ofi tono le pao pao. Tu u lo I tono le vai. Ia tātou te iloa uma le tala. Faufautane le tuna. Ia sina. Ia sola mai loma le teine. Afe atu ina I sa fune fia inu. Atu lai tilo mai mata o le tuna. Ia maua le suafo le navoi. O mai le tau mea sina. O le alala e tāua ia te au le ia le tala le. Ai ona ua o ia I le tūlang. Ai va ai lai lunga o le vai. Se pei o le swimming pool le mea. Pei o LA le. Ai te tilo atu lunga o le tusi fōlinga po le Facebook. 2.7 viewers. Fia o tangata. A ua pati ai fo. Le sao le miliona e peo nā matu. Ua whaatau ai a mātou mōli ia. Ia. Ia ngā fo I whaatupu manatu. Ia I la tau fo I wau mātou o laua latu le mātou miliona lona lua. Ia leo whaatino ua uma fo. Le la aver mātou li poti tonu. Ona o le a. O lou sa vali le lei whainga whaavae na mai. Muli whao ngā tatau. Mai fo I ona tali mai ia le tātou poloketi. Ole tasi vaenga tāua I la uia mai tau. Ole tūlanga lea I mo me ole whaamalosia po le strengthening leo kako small and medium enterprises lea mai tono le tātou talo le tupesel tāua ia ta. E ele tali tonunga ole nei tu malo. Ole iwi tū lea ole backbone lea ole tamao ainga ole atunu. Lea te mai tau o titi tonu. Lea e ave ia ile whaamamafa. Ina ia tātou vaenga ia. E tāua tele. Tāua tele le mata wa le te vai atu e 1 miliona. Business la iti. Sa whanga ai le iwa se lau lima sumatas. Ngā le 8 miliona la leo tu ina tu o le Development Bank. Ia, mo tu ai ngā mea wina no ngā tupe lai titi turui. Ia, malo whawhetai. Whawhetai le lima le lei. Polo whaasoso le lei. Ua whesoso ani a tātou business la iti nei. E ati na e mai ele tātou atunu. Ia, le lei ari tamau ainga. Ia, whesoso ani umai tātou. Whaaftei tere lau whionga le. Whangwhetalai. Fia whaifo isa mātou whaamtalanga I tūlanga le. I le mata ia le mātou ia usunga whono I tutono le tātou tala whatau le tupe. The way you investing in a capital, human capital, es el tāua. E iai le tali to nunga o le nei usunga whono. O tangata mea sili ato na tāua so se wala botonga. A iai mea te tele ai le aise tangata o le ale mea la whatina. Le alawa o mata tu tono o tātou tala whatau le tupe nei. Le ua investa I tono I tūlanga o le human capital. Whale le inga o tangata. E o te mata I le ina I o tātou tangata I o I whafo I tātou RSE. E o atu I nei. Na o lea tau le apu. E tinga haina ngā luenga. Tua I tinga haina. A vea le vaenga le tātou tango whe develop o tātou tangata nei. Le ua iei vocational schools. Whaftai fo I sosoani mai o Australia ala le APTC. Ia. E whaatau I tātou tango whi tātou e whaata mamaya nei o tātou tangata nei. O tangata fo. E le ta ua o se tūlanga fo I le ua. Ona o le la tauta whinga. E no nofo I tu e tausia tātou nu. Ai ai le langona voi le. E iai awa noa nei. E mawhai ai ona tātou wafo ina e hao aina I nei tangata. Maua ni ala tō certificate. A ola ina a ngā I atu
ngā luenga whaavaitaimi nei, whaingo fia ana o atu, o lai ai lako certificate nei, e mana ia ia lātou ngā luenga, ma le lei ia lātou tupe maua, e tūlanga le lei lea. Ia, e pei fwoi anta talo le nei tū malo, i le mamau fo i o le o mai o le mātou fo i na ialo ma whanau fo i o le ausia i a university. Ia, na ta talo e whai vocational schools o i se lafo i pitu. Ina ia taututua e le toi o mai salolonga, o mai na ia pia. Ia anu no fwoi ala tau e a o ngai o, maua ala tau whailonga. Ia ma tautua e le tūlanga fo i le tātou tū malo. O lo fia fo i lo vai atu i le talo tūpel me leo le fostering leo kako environmental sustainability, ta hua te le wha, le tūlanga le wha ta hua. Le sustainability o le tātou siusio manga. Ia, mai se fo o ngā luenga o lo wha peon tau whai aile mata ngā luenga. Revenue protection o lo wha peon wha ta oto mai tonu expenditure allocations, wha whetai, o le ale tala tele sa mātou wha mtalanga i vaenga nei. O le momoli aile nganga wha whetai, ale nei fo i tū malo. Ia, tu sai fo i le tāpe nanga mai ea. Ia, o lo i tuton, ti tila fo i le leo na tāpe na ka ko risk management ma contingency plans e tono le tātou talo tupe pe na au ili. E wha whetai, e laua ia ma mata ma le titilo nei usu ngā fono. O se tala wha ta tau o le tupe tāpe na mai ea. Ia, ona o lea. Ia, ona o lo ia le li i le tāpe nanga. Ia, mai se fo i o whautuanga, mai le lafo i tū vai e tāpe na ai le tātou wha moi. Foi la i o le vi inga i le atua. E fia o sa mātou wha amtalanga. I le tūlanga fo i le fionga i le ministawa onga. Ia, tu sai fo i peon sau noa nisi o sui malo. E fia wha leo fo i le nganga whawhitai. Ale nei fo i tū malo. Ia, i tūlanga fo i le masi atu o le atunu. Ia, i le whalinga fo i o tū maanga. Lo whawhitai tā pena i lau fionga. Ia, mai se fo i o le langolango sua le fionga i le ministawa langolango. Ade o te fia o mai a quote mai a tala le na sa noa ia ile fionga le officially I o we are not only small island states, we are the caretaker of these big oceans in the world. Ese le tahua I o le saunoanga ale officially o pulenga na saunoa ia o whaalongolongo le lalolangi ma lo ta pena whaafitai lau fionga le officially I le whaalau I loanga o nei mai, ele ai ele ngau, ka kou rai kiki ko Kongo le Pasifik. Ka kou lea, ka kou ke malu pui puia, le o ngā samitele, tu tonu o le lalolangi. E fia whaaleo fo I se nganga whaafitai o le nei tu malo, ia I le tātou Miss Samoa, ia po te tausala Samoa, ia po le tausala fo I le Pasifika. Mai taua ma le nganga me le tūlanga I le tāpe nanga fo I le tātou tausala Samoa. Ia ona o le, ia o se alo tamai tai fo I le nei tū malo. Tapo ia o ngā luenga o lo whapea ona e malanga solo ai. Tau ave le fu o Samoa. Ai mātou te tu I atu le muli papanga. I ngā luenga whawhetai le tātou mi Samoa. O vai atu le ailao le na ailao e le teine mai vai singano tasi. I to tonu o le Pasifika. Wow. Tau tia le tūlanga o iai. Whamanuia le atua I lau fionga le Miss Samoa ma ngā luenga. O mai leo se whamtalanga lau fionga le whongwhitalai. Ia, I le lipoti o... Lau fionga le whongwhitalai. Ia, mari e lau fionga sumang se tūlai mai le. So i o, ona maa. No mea e fia whamanu ramai. Fia manu ramai. Saunoanga le sui maru. Ono le uta ua le tūlanga le launga le sa whai o Hawaii. Ia o le me mumua. Sa whano noa le malanga leo. O la e o umu whai a onga le whai lea onga ngei. Sa tuu le mea taunu wala wina I lato. A e o whai fia I Hawaii. Rona rua. O le mele le te leino mai a tunu ufafu. Ta whiri sau noa I le tatou fishing song. Ona le tātou te nofo, o kea teika o le mea. We are the owners o le Pacific Ocean. Nana le te, e le sa o le whaupunga leanga whai el kamale o Hawaii. Ia mara o ngā whia sotwangi e koe I le launga o lo whaingi. Le se ai mea. E whonga whawhitalai mo le whasau ino le taimi. Sui mar, whawhitai.
La le. Ia, whaftai Te ona me o whasau, si mea te me fia fia whamalama. Ia si sa. Ia manino iai a lo sui. Ia ona manu tele le fia whawila vea ua se e lava le saunoanga le. Sui mamalu. Ia tūlanga fo ile le ona o leu tā ua o mai ai ale. Le la kou lisi fo e se furu e kai. Whangua fo i orka kou malo ia sau. Ma si au whaafisili la po ua saingi le lisi o le. O ngā kasinga i ku malo wa peo mako ngā mua me i o lisi o whangua malo mo le polo keki. Ia au ki fia mau kingoa. I po osai, ia se i koe kausanga le miska. Se alo whange si a mako. Se furu hoi si a mako mea lai, kam wha ia i mo le polo keki. Ma ngā whaaloal, whaaftai. Tula me la whionga sui maru. Whaftai lau whionga le whangwhitalai. Ia o au o te hawa tere le sunga i le perfetta. Me foi le au tali o te tali fa perfetta. Lau whionga le sui mamalu. Sa ta tau au na i la vea i lau launga. Te sau noa o ia ia. Au lau lea mai tau al mātou usu ngā whono. Me le wha malu lua tuai. Ia, tu mai ale tu malo malana usu ngā whono. Ia manuia tele lau whionga i le perfetta. Ia, vai anele tu lai mai foi o le suyo le tu pai lalo. Ia. Wa uma na mai le tusi. Fa iloa mai. Ai le isainia. Fa fatai. Ia na ole wa se fa mtalanga la fionga ile. O walu peina le saunoanga le sui mamaru. Ia taruai no lo ta otole le lafo no fa mauni e fono ao. Foi tu lafo no la sui go yuni lo oru fa. Sa o fa tunina ile sus fono mo sa fata no tasi. E tu ina mai an fa mo maunga fa mauni ile na saunoanga na ia tu ia ile fionga le mistafa to anga mo fainga faiva. O leo te tapa ai suma malu na ia tu ina mai nei loa fa mo maunga pe no ta ua e tu so le lafo o fa maunia o te fa tu no foi lo sunga fa lo tusi na ia mori mai fa mo maunga suma malu lo afon. Lau whionga ele, o stalai ia, ustai ale, atonu ngā lau whionga. Pe o lau te vai atu o ova mare fastful valu i tū la, pe le ua ova atu, le o toa e sau no mai lau whionga. Wau te loa ova lo mare fastful valu. Ia ua lea o ngā lafu, ngā whaloa. Ai ustai ale, atonu ngā lau whionga. O le ai te tonu le fasu walu tu la. Ia. Ia o te manatu e le to e tau whamtalaina. Le tautonga manino le lafo na ta upu nei na tuka iai e le sui fono mo sa fata numero tasi. Le fionga le mista fato anga ma whai ngā whaiwai whapea o lo o lafi mai tua whasala launga o lo whaaleanga ina ai le whamsinonga a le atunou. Tu sai mai a ingo tato tu la fontu mau walsu toru pipiono o au lape ia mo le tu ina mai whamaumaunga e pion tau au ina le tai o nei. Le mama foi le fontalai tu inga ia ona o se tu inga falau e tele wo ia ele to lo to finga fa install kabineta il vano foi man mamalu al fam sinonga ia tia ul pui on mamalu al parmene le vano foi man fam sinonga o se tasi i tutino fa ta ngai to lo on tatu malo ole sailinga o sao male ato to fa monga tu ina mai o le isi lea i tu au pitu silion tau o na ilo ina le lei. Ua manatu il whangwhitalai. O le a whaatino tātou whainga masani wha parimene, e tāng whiaim tau whapenei mo se maninonga o parimene, mo se whai unga tāru whea ngai o le neim tā upu. O le tūlanga au pitu silion a mio tonu, o le whaatulai o se komiti sua e whapitoa, e fa se iai fa maunga sus fono mo sa fata numero tasi e ilo ai ma toi ripoti mai ai
i le fono ao. Ma sui nero komiti, o tō fia. Au pa au muripola, alo i tafua muripola, o te fono. Ona po la wofo, no fisiri pie la wofo, o le sui te fono. Tu anasi i leota, sui fono. Se ua muli fasitoma, sui fono. Ni wava eti malolo, sui fono. Ale, vena ale, sui fono. Ona po lau tafi fio se lafi pe saol, sui fono. Ai ono, tile ngafa, sui fono. Ala ia sa, moe wha uo, malangai, tuti o ai, se pulona mo nanu, o le sui fono. Ta iala o ilongo ngā ruenga komiti susue, ia sila le komiti mua. Pe wha maonia wha maunga, ua tau aoina e le sui fono mo sa fata numero tasi, fionga le ana, Roni Posini, e wha maonia ai wha pea, o wha salalaunga au wa lesi, o lo wha aleanga ina ai wha msinonga mamalu o sa moa, e pea on sa noa i elsui mamalu, o lo lafi mai e tua le fionga le minsta wha toanga, ma whainga whaiva. Lua, i se whautuanga, e lima taita ina ai le wha ton folau, a le fono au whai tu la fono, o i tu ainga ma ta upu wha penei, e tu a i ai, e se, po oni sui fono, i a sui o pūranga wha tonu, i le vā ma le tu tino o le whamsinonga. Tolu, i a toi li poti mai le komiti fontanga, o le tato fontanga lata mai o kuso, ia manatu e le lava le taimi, e le tato fontanga ia oktopa, o na o le fontele, o le o tu watu i le aso lusu wha o te sema, lua o lua wha, e le poti mai elu tau komiti. O le nei fuanga, ua whai e tu sai mai a inga o tu la fontu mau iwa suma tasi. O na o lea, o te wha sisila atu ai, mua, ua wha ngā solo i loilonga i wha maunga tua inga al suis fono mo sa fata numero tasi. Lua, ua wha se at nei nem ta upu, mo i loilonga al komiti sua wha pitoa, mo toi li poti mai ai fono au, ina so lusu wha o te sema, lua o lua wha. E tusa o ta iala o i loilonga o ngā ruenga al komiti e pe o na tō laula wina. O le am whai o na wha ata ape ina le nei komiti sua wha pitoa, i le mai ai o na tangwhia e le fono au o lana li poti. O le whatautainga o fontanga al komiti sua wha pitoa, o le a munu ta ia lava tātou whainga, wha vai pe o na wha atautai ai tātou fontanga komiti wha pare mene. O te lapta ia fo isu mamaru uma u tofia i le komiti sua whapitoa, na ia mana ia ia ingo tu la fontu mau, e lem fai, o na whaalaua i tele ina, soas whamtalanga, e so tai le neim ta upu, se ia tu ina maila o tōli poti i le fono au au. O le whasisilanga le tu so, o le lafo na pasi al palmene. Me le lau whionga sui maru, ia, tu lai mai, whawalo sau noanga o le lava nai, ia o minuta. Awhitai lau whionga le, whangwhitalai. Ia, o maisa mantou whamtalanga i le tanga luenga le SPS. O loo fia i au te whaitau i le potia an tanga luenga lea, o le tāua e pe ona iai le tātou tusinga i no voi lea o le luolua tasi. Mata nei tu tonu, e se le tāua o whamaumunga. I loo ia tari tonunga. O tele o fesili o lo whapea, o na fesili ngia i tu tonu o le maota le nei. O loo maua o mai tu tonu, o le li poti le pe ona whata oto mai ele mtanga luenga lea. Ele ngata fo i le population anto, a leo te titilo ato i o tāua. E te le mamaulo i tu malo umara al matou. O le matou fo ia vano, tāua ia. O le tūlanga le i whamaumunga. Maua uma ia. E o i mo mea umukuka, ma so se koe ngā whamaumunga. Tā ua i o le tāpenanga o le nei li poti. Na walau mai le, whionga i le sui pāle mia fo ia. O te alu e tatala le, tasi fo i o polo ke te lea. Maanga i sa whatino i le i tuotane. Tā ua o le apps po le tūlanga fo i le o le whaata ua i no le malama o na i o tātou tangata i tua.
e fai tau ai ia le info ma le data wa le na ma le laina e ta ua te le mana mana mo nai to ina lai tua i data ia vaku ia ka ko fa mau mau tai pe foi la fa mau mau le ofisa va i tau ia e tu langa o lo fa mo molia tu ia la to report e ta ua le mana mana mai e o foi lai to tonu o le poti ale tanga luenga e ia le tele o data ia to e fai si too technical for our people i tu e ta to nu e ta ua la na o le nga luenga o lo fatinga e mo moli o ta to tangata to ina manai lo ma tu ia me se foi la to o lo faia le faiva o tau tu i tu ta to nu e fa fe ona e tango e fai tau le information there ina ia e malama lama angi mai le fa taita inga a lulu le mafue e tatau ona e momo e yuta e le tatau ona e momo e tai le mea lai ai le wa tele na tato lulu le mafue e fia le matamata le ngar nga fa mau mau le mai ho ona lulu le mafue e te fa sanga nga ilunga ia ona e ta mo e lo le nga ilunga e pe o le tau na ona i fa mau mau ia e tu alalo fo il tato pan me ne tau io fa mau mau e fai ma fai tau le ripoti e si vaenga le tau ia i tūlanga e maua ai le tato sila fia fo i tūlanga fo i olo ta oto iai le nei fo i tāpenanga tau ia na o mai leo se mtalanga i au fionga i le min staff suota inga ia e pe ia o le isuani nei e tu ia tu pea le nei tu malo tūlanga i internet o lo apeona iai a tatou aonga. E mai tauina le taimi nei tūlanga i kako service providers o lo apeona whaia le internet i tatou aonga. Ia, o le whamaumaunga na o mai last week i a tea o la ua whamamai si mea pa te le i uma o na whamama uma. Ia sites fo i e mwhai ai o na access ta tatou whanau i to tonu. Ia, o nisi fo i o i tūlau e le tatau o na ho o iai le whanau. E taua ia tea, o lau concern, o ngau le age lea i lalo primary schools, e taua ia e whaisi maa le ale o lo lato soifua. A whaifo i o i le a mata mai ai le tele o social issues ia le tu tupu nei to tonu o Samoa. O le ala na lo concern pea i le mea lea. E mana o mia le completely full falta uma aua nei. O iai a tātou whanau. I vaenga i me leo te tu o lalo i lau whionga le minsta, ia, o fisota inga se ito si sila nei le vaenga lea, e tūlanga o lo ta oto iai, o na e tā ua te lea tātou whanau. O le luma na i lea o le tātou watunu, ia, o alo ma whanau. No, mai leo lau tala noa, i le tūlanga le na e tātou tamaiti fo o lo skosipi, ia tunu mau, mo lengang whaafitai, o le tāua le ia tea, na ona tutu o lalo vo i le tātou pisasi, salo o tau le fito i tonu iai i ale maenga lea. O na ia tātou whanau i hoi fafu. A o na o to e fo i mai ua i o mali manuia. E o mai to e mana o mia o lato working experience. A o le tātalo le nei i tu malo. E ei taime break ia tātou whanau. Ia tunu i la iaonga. A o mana ia fo i aife so o tai mātu nuu ia i aita maiti Australia, New Zealand. I to tonu a mea i o area sa tamaiti taitas, tai peo tamaiti o lo awil whafoma. Ma ua se awa noa a break o hane i tonu o le middle moa. Whai ei lako working experience. Ia o insinia, o le lei o tu nuu ia, le lei le resources. A ho na fo i mai, o mai malato whailonga. A ua iai fo ila lato working experience. E kein mai atu nuu. Nai lo le taimi o le break. Ia nau na ia tātou whanau e to e fo i mai. E toi foi mai e o mai i le taimi le o break ai mana ia le taimi lea. E whao ngai o aina ia tātou whanau nei. E whaia lako working experience ia i tono o ngā ruenga o lo whapeo na o ngai. Ia tunu ui ei whafu. Ia nao no tutu watu. Te 2 minuta sui. Ta vane o to fionga. Ia o lo whea ngai male maenga. Ia. O le talo i le minsta o talonga. Ia, salo na o le tausangan te nei. Ia, e le taitaia na maua se paketi ale mtanga luenga. Ia, ai na mua ho o ia le tusi ta talo le nei tu malo.
e lo fangia sana malai taalo o le tali na mai le minista fa tali o le te ilalo le paketi le ofisoa o ngase maua la paketi ia na fisosoani atu lea o le taua i le nei tumalo alu watu alta mai titina ta alo mai sava i awala alu watu ai awala la tua halu lo blacks alo lo blacks na fusu mai fo ta mai titi awala mai sava saua ina la tua sampini lana o le taua na mai na wai le loto malenganga o laito tonu o le tumalo maona ele o lo o yai le iloa lea e develop ele la kapi awa foi mai nei tamai tinei toi o mai ia le manu sa mo ala yo vai singano no meltas lo fionga le minsta ia tatuana ani le malatalo ale nei tu malo ia fa muli se angona lo fionga ele ia fionga ele minsta nga luenga ia mori volenga nga faftai na tua e taua tele tato maftanga i laulang foi malau fautua ia ilo ma ua foi lang atu ia male fionga ile ta kontoina ia i launga luenga isi foi tai yo le amate tatalo ia to manu yo le lang ia utu pupuina lau to fala ngai le faingo fia launga luenga lo fionga milsta le tulanga e tele ia paenga foi yo lo fionga i malau fionga ia le fa tayo no la um fa yona fa ia nisi fo yo afie lua mo sala fai ia o tau tu titi ai ia le pe o le tise fo i le lai tu le motu sala fai wal mato tu malo e pe yo inai enda nga ia le laina ia tai pe ia mo mo tamata alo vona e amata tu malo e o atu yo vai o vai e mo muala pe le mato pito lai tu ia o le nganga na mo le nganga va termine tua halu le ato le tise losi power of the nation mo le nganga faftai na ufiong ia salo le wata oto ia fuanga tato wafu ya sau ia ma lo faftai tai mo ni nga luenga le ia fa manu ia tele le atua ia ila ufiong ia awa fo ile fenga yai ia ma nga luenga lo ufiong ile minsta ba lele ia tua tu pe yo taf fia yo nei tu malo ia e fele le valele se taimi o fuanga ia fa ola tato mala valele ya sau ia wa fo ile soan ila tu pe maua ia e fa nga ile tato mala valele le lau fionga le minsta o fa toanga moli le nga fa aftai ia e tele nga luenga o lo va peona fa tino fo ma tu malo fionga se malo ia le ngata ile tulanga e peona ia ile papovi ia ma le tele o le tamu fa yatu ia mo mori le nganga faftai ia i na fionga ia na fionga fong fitalai fo ia ne sio tu malo mai singano no meltasi ia faftai mo tapo inga la mona atino le mamana la auto tatalo mala auto tapo inga ia me se fo yo fa fenga ia malo tapo faftai fo ina yo ainga mo le tapo inga hai manu ia faiva ia o le nei fo i usunga fono ia ona na auto tatalo la fionga fong fitalai kai to mai le langi le manu o lau kai o walo lo to tele ia o e tua ia le nave o le pale mene le nei o Samoa manu ia fo nausu manu ia Samoa ia fa malo sa no e lo fionga su malu mai pe singano numero tasi ia malo ale sa no tai fo mo finanga fa alia ia me se fo ile anga iluma le ngato le tu malo ia le tunu ia ma fa tai mo lu sao tatu tala fa tau o tu tupe ia tonu le tatu tonu mai tatu te manava tatu ngaluenga Israeli fa malo le un sai ne yaso fa tai fa to pa il parlamento ne vai aso mo tom fengo tatu ngaluenga wa ta oto sa nganga ya la tatu felafla fo inga ia u fa malo sa no fa tai fo ta pena fa malo le us fono a fai fo sala le te inga fo talai ne vai aso ia fa mangalo mai lo to wauna e fa tai atu tapo inga fa lulungom tanga ruenga fa la tontu mo otil tatu malo ia mo mia tele la o to lango fa wau mo parlamento ia to fianga e mese o le pitola au o kabineta malo lo sai fa tai le fa taua o lo to wala wina sang fa manuia le tu lo to
fai walo fi ao e le fa ngaloina lau tapo inga Samoa tawalunga le manuia la fai vol parlemene ne yaso ia man ne foi vai yaso atoa ono lau tatalo fa malo fa tai pe fai o yesianga o sala lau parlemene lau silsila fa fonga tapo mai Samoa ia fa mangalo mai matou te aso suatu vai maru puenga o lo finangalo fa le tua ia a mangalo ai lau parlemene al talo fa wau ia folau fa ni tu pele lo fo le tua te tai tatu sabadinga sang fa manuia le tua si tatu o tunu pele e le fa angaloina le tau tua fa wau au nanga ese lo tau tua ina parlemene le au me po a fe ngai ai mfontanga tanga luenga leo pui e ala le au nanga a malu le malo tanga luenga so ta inga fa mtalanga teknologi e ala le tu ep le au nanga al pulenga o tine mum fa la tupa fusei mal compagnia al cool line fa taito tua malo fa taito tua parlemene e sa fa manuia le tua le au nanga pe o tato tala le o uri e alo fangia le tua le afio atu o le pai o tato mauta ai tato te le tolpo tau sangatu i lo fionga su malu mai ngai fa maunga numero lua e sa ni tato talo fa i o tato fondo a ko sisi fa kasi ni fu an mang malo so fa tama le alo ma le nga pa ia vi ia o Yesu le nga lofa i lo lofa ma lo wanga le le nei va nga le asu o le o ma toto ai le taunu unga nga nga fai lo parlemene e ai ona ma toto fa fo ia tu le vi inga mal fa tai i la o fio sa e pui mo e malutia nei mota o ia fe la fo inga a wa se manuia o lo malo leina o taunu o le fai unga nga luenga vi ia o lo matou tama se parlemene po nga ele sao ele ami o tonu e nga sala i lumo lau silfang matou te tatalo i lau fio ia e lofa ma ia e fa mangalo ni nei parlemene o Samoa le mataua o lo le toto lo walo pele o Yesu Keliso na fa alava au ma fa mata nga i lungo le satau talo i lau fio e fa mangalo le nei parlemene ma Samoa ato nei vai ngole aso le atu ua le mea nei ma tau talo i lau fio tau to lua o e mai mato o ani ngā luenga i le i umo le nei aso ma tau te ole i lau fio e fisoso anima i wai le aso ina ua po tu maulo walofa mo lo wanga le lei a te mato ia iau fa mangu yanga i lunga ia i Samoa ma le nei parlemene atoa ona lo lava suafa pele o Yesu Keliso lo matou ali suafa le tama le alo ma le anganga pa ia amen malo aftai o te fasisilatu wa to poneto manga al fono au fetu la fono se uria la son fua a so duas fulu fa uni lo o fa e le tu la iva to fulu taiao